Srebrne medalje za drugo mjesto na županijskom natjecanju trenera. Jedan pljesak. I prvo mjesto i plasman na regionalno natjecanje u odboru za 5. i 6. razrede na koje će vas odvesti profesor. Kapetanice, čestite. Izvoli. 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 Čestitam. Izvoli. Čestitam. Izvoli. Čestitam. Izvoli. Čestitam. Izvoli. Čestitam. Izvoli. Čestitam. Izvoli. I jedna za kouča. Hvala.